Ai ku ko na ta mi ton channel khariu laudare asai me the retreat na chanai kum sing ni na treat na charuk the Gaanphiu mail the Tamenglong local newspaper king in sam the ko infal me the retreat na charuk Nagale Maitai or Mitai community strong representatives nun me the retreat na charuk khau kwang kariu na Native Peoples Committee Manipur to mai pom kasyam kanthe NPCM pom re tam mai hai Manipur tung dilung mai nun tong rights identities ram khani dilung mai nun tuang gun ngak lau khang kasiam kan tonge committee tai infal tong hotel akhat khau meeting kariu kan mai kan khau kasiam kan tonge kumna meeting khau tai asang kasar da convener kang appoint su lau kane khani PH Devan khani Dr. L Phau mai ta ko convener khang kada lau kane meeting khau tai NPCM tong office bearers khani executive members hai Maitai or Mitai khani Naga communities from representation in samna kada launa karita in samna labam khang kaphian kane committee kasyap mai mung khautai asang kasarui mitong phom hairi indigenous communities tong rights dignity khani land identity da ngagbam khang khadni gwangni mai duan kasyam intun bam khangi tuna sakani meeting khautai native peoples of Manipur Republic Convention hai jun tarikanai kum singni na chi na churuk nung Makhan village kautat kai khang dinglaw kane meeting kho resolution asagla laukan melung khautai Manipur khorui Assam Rifle da lagan khang Kuki militants group tong suspension of operation agreement hai lagan khang khani state khaukatum na National Register of Citizens implement su khang kasaw kane Infal military treat na charuk Kuki Revolutionary Army Chief Ronnie Hangsing kakai cycle khawre thaina inphang kanthe KRA Chief Ronnie Hangsing thai metai drugs overdose khawre bamnu we tuna chamderi ti thai kani tikitu bui kum si khawre thai tong chu tu mai tai thu thai inthan makna bam di e tuna chamderi ti thai kani Ronnie thaina inphang kan metai military treat na padai kalan khuang khadzang khawe KRA Army Chief tai drug sinsu tan mai puwe kumna social media khaw inphang me cham thilai na kamai overdose ka re thai tong khwange tuna sakane Tamenglong military treat na charuk Kuki militants re automatic re ban sin su na ban sin mak mai lautat mai ta tamai kapkan me khaw khawpum area village authority council khani civil society organization asu retan na nutni mak mai indaw kan the mi tai goitang nam mai kan thum ka gundai re my son of Khangchun Thai Riap Mai Tingkum Riksuruk Lungda Lu Riap Mai wife of Kagundai Riap Mai Tingkum Ringuna Pungu Khatni Gaila Tau Riap Mai son of Kagundai Riap Mai Kaniut Ta Lau Tat Khang Tat Ba Mai Chang Lau Thuan Khon Secure Zang Khau Kuki Mai Num Mai Nun Re Ta Mai Kap Kan Tunge Goitang Nam Hai Khaupum Subdivision Noni District Away Mi Da Khaupum areas Khaulungba Mai Goi Re Kaniu Tuang Ram Lung Khau Gudna Kaniu Te Atek Suba Mai Ti Hai Pian Mak Mai Indau Kani Kum Na government Re Kasi Nai Me Tan Sin Thau Lau Na Tan Mai security measure Lat Lu Pat Inbu Nuk Mai Bam Goi Khau Sin Thau Lau Khan demand su Kane Mi Lung Khau Rongmei Naga Council Manipur Re Goitang Naga village Kani Molfai Kuki village ka kau ban sin mak mai lau tat ba mai ta target suna ta mai kap kan mi ta condemn su kani ban sin mak mai civilians ta attack suwe thai community kanai ka khau lat lu pat bam nu we tuna sa kane working committee of joint tribes council Manipur re ni goitang naga mai nam khau pat kan mi thek ta condemn su kani kum na security agencies re Katu melung khau zawgut lau khang demand su kane infal military treat na charuk Lailon Wi-Fi village Kangpupi district arinaga mai kan charuk tanim kan me khau ka zaw mai nun ta nga khang Kuki mai phom nun re suba mai ti hai all Naga students association Manipur re pian mak mai indaw kan the and some tong lat bam tai Kuki jo council reunion Home Minister Amit Shah khang military treat na pungnong statement dipat kan mi khau Lailon Wi-Fi village chief Lalvoi Wi-Fi ta naga mai nun ta nim kan mai khau kamai ka zaw mage tu na sa kan tongi KJC thelai na mi nun tai Lailon Wi-Fi chief medical regions kare kapang thang razau tat kan tongi tu na sa kane KJC tong lat bam ta nutni mang mai indaw na ansam re KJC tong explanation tai kabam ka si thai mang mai latu nu mang mai lat bam de tu na sa kane mi tong lat bam the village leaderships tong responsibility khore lai duang nu mai lat ram me tu na sa kane ansam thailai na village chief kapum ka hak bam mak bam sini village authorities kani village officials nun tai ka tuang la zan bang khau bam tongi kum na investigation kau hai ma chuang law ni na ye tu na sa kane naga me gan chiru ka bam thai mak na bam mi hai village chief Lalvoi Wi-Fi rekaret phungni na ye tu na ansam re sa kane naga me gan gan chiruk ta gari khau ka lang ba ina phungtat kan tongi tu na naga me civilians
in padat mai nun teri testimony ti lau ba me na ga mai gan ru na ta cha ta cookie mai pui khani in gan mai gan tam ru daw re nim kan chonge tu na cookie militants khang in se lau kan chonge tu na ansem ri sa ka name New Delhi May Territory Nachuruk Central Bureau of Investigation Rui Need Paper Leak Case Investigate the Kaiba May Lum Si Mai Gan Thum Tan Nim Tang Kan The Investigative Agency Thailana Paper Leak How Lum Si Na Nim Lau Mai Nun Tai Leak Suna Papers Zuan Na Properties Kai Ngan Na Liu Lau Bam Tu Kum The Tu Na Sa Ka Name CVI Thailana Saikum Need Paper Leak Case Kau Kazao Mai Nun Tai Need Paper Kum Sing Na Chui Na Padai Kau Leak Sukan Me Case Kau Tai Ni Kazao Bam Ni Kum Me Tu Na Sa Ka Ni CVI Rikum Sing Na Chui Na Churuk Tun Case Le Kum Sing Na Chui Na Padai Case Hai Ling Nai Bam Nu We Mi Hai Case Kanai Kau Kazao Mai Man Sai Nun Tai Akhat Na Bam Nu We Tu Na Sa Ka Ni Mi To Investigation Kau Hai Pune Tuang Professor Gai Si Ni Kazao Bam Nu Mai Lat Sa Ka Ni Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik chui na chanai kum sing ne chui na churuk lau chuan kalan ting rai na ye zin wang na ye zing bang ting rai na ye maliang bu tarik chui na ta chat kum sing ne chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin wang na ye zing bang ting rai na ye mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu chom hai khau ring al lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho chuan ku the